Gospodine Weissman, ja koristam ova prilika od imето на слушателите на радиотелевизија Скопје да ви изразам благодарност за посетата на нашиот град, што го зафати тешката катастрофа на 26. јули оваа година. А преку вас да изразам благодарност и на генералниот секретар на Обединетите нации УТАНТ, чишто изасланик сте вие овде за да видите положбата на лице место. Вие престојувате во нашиот град веќе 2 дена. Бидете љубезни да ги искажете вашите впечатоци за ono što го видовте во Скопје. Ja sam očekivao da će posljedice te katastrofe biti mnogo gore nego što u stvari jesu. Istina je da je mnogo života postradalo i da je gotovo svaka stambena kuća, osim onih nekoliko kuća koje su bile građene u skeletnoj konstrukciji, skoro svaka kuća je onesposobljena za stanovanje. Ali što me je iznenadilo, to je kako je narod i kako su rukovodioci, uključivši vojsku, kako su svi oni zajedno prihvatili se posla i riješili najhitnije probleme na najbrži način. Druga stvar koja me je mnogo impresionirala je solidarnost jugoslovenska koja se izrazila u tom slučaju i isto tako internacionalna solidarnost koja se je pokazala u mnogim primjerima i bez razlike na politički i socijalni sistem raznih zemalja, one su priskočile u tu prvu pomoć. Problem naravski je da se uzdrži taj interes i da se internacionalna i nacionalna pomoć iskoristi što bolje na što skoriju rekonstrukciju Skoplja. Kad kažem rekonstrukcija, ja mislim ne samo na rekonstrukciju zgrada, nego na rekonstrukciju ekonomije, na rekonstrukciju cele privrede, naročito industrije, koja treba da stvori bazu za bolje, ja bih rekao veće i sretnije Skoplje u budućnosti. Другар Weissman, вие го чувте нашето прво интервју, правено пред точно 10 години, кога проработи првата кафана после земјотресот во Скопје, кафаната Метропол. Во заднина ни беше урнатината на домот на Југословенската народна армија. Верувам дека се сеќавате на овој интервју. Најнапред би ве помолила, ако сакате да ни кажете што од овие зборови ви оставило траги, а посебно какви впечатоци од тоа време ви се врежале кои се уште ги паметите? Prije svega moram reći da imam jedno vrlo entuzijastično sjećanje na taj dan kad sam vidio da u onoj stihiji narod je prionuo odmah da pomogne sam sebi. Ja mislim bez toga žrtve bi bile mnogo veće, a i bez toga stalnog rada naroda i pomoći naroda svojim rukovodiocima da pre svega odluče da će obnoviti Skoplje i onda da ga obnove. Bez toga, bez te saradnje, stalne saradnje između naroda i rukovodilaca, ne bi to moglo da se učini što se učinilo. Ja se sjećam onih prvih dana kada je pomoć dolazila sa svih strana. To je bio izraz solidarnosti susjednih zemalja, susjednih republika, svih republika jugoslovenskih, onda zemalja dalekih kao Sovjetski savez, kao Sjeverna Amerika, kao Meksiko. Ali
glavni element u obnovi bila je volja naroda da obnovi svoj grad. Ja mislim ta mobilizacija svih ovih sila ili mogućnosti u Jugoslaviji je pomogla. Ja se sjećam da smo u tome telegramu koji ste spomenuli, da sam ja izjavio da treba gledati na izgradnju privremenu uglavnome na sredstva naša vlastita iz Jugoslavije, jer internacionalna uređenja za recimo import prefabriciranih zgrada, montažnih zgrada iz inostranstva bila bi moguća samo onda da su tu već ti aranžmani bili u toku. Ali to bi bil teren od sosema čist. Tako je. Zato je bilo vrlo važno da se mobiliziraju naše snage. Naravno, sve ono što smo dobili pored toga izvana, to je dobro došlo, recimo za škole i za ovakve stvari. Drugo, mi smo odmah predložili da se jedan naučni rad izvede, da se istraži da li Skoplje može da se sagradi, odnosno obnovi na istom mjestu. Ako ne, koja druga lokacija u regionu Skopljanskom bi mogla da se izabere. To je bio drugi korak. Naučna istraživanja, internacionalne ekipe zajedno sa našim stručnjacima, naročito skopljanskim, došla je do zaključka da može Skoplje da se sagradi pod stanovitim uvjetima ponovo ovdje. Onda je došlo pitanje novoga plana Skoplja. Tu su Ujedinjene nacije bile u stanju da pomognu preko specijalnog fonda za razvoj i, kako znate, ekipe iz raznih zemalja, stručnjaci iz raznih zemalja bili su pozvani da sarađuju ovdje u Skoplju sa vašim urbanističkim zavodom ili institutom da stvore taj novi plan Skoplja. Onda smo naročitu pažnju dali isto pitanju regulacije Vardara, jer smo bili mišljenja da je fakat da je Vardar poplavio godinu ili tako nešto prije, 8 mjeseci prije ovoga zemljotresa, veliki dio ovoga grada, da je to učinilo posljedice zemljotresa mnogo težim nego što bi bile da nije bilo te poplave. Onda je došlo pitanje centra grada koji je bio potpuno razrušen i tu je trebalo stvoriti zbilja jedan centar koji će ne samo biti centar ekonomski, administrativni, kulturni za cijeli taj grad, nego isto i za Makedoniju. I to je veliki, važni centar ekonomski za cijelu Jugoslaviju. Ja bih rekao čak i za cijeli Balkan. Prema tome, dali smo tom pitanju veliku važnost i jedan internacionalni konkurs je bio raspisan, kako znate, i taj konkurs je bio, ja mislim, jedan od vrlo uspjelih zahvata u historiji, ja bih rekao, dvaju prošlih decenija u urbanizmu. Tange iz Japana je dao rješenje koje je bilo najbliže mogućnostima izvedbe i sa stanovitim modifikacijama. To je bila baza za izgradnju centra koji je sada gotovo završen.
odnosno u punom jeku završavanja. I drago mi je reći da je Tange, iako je vrlo renomirani urbanista i arhitekta svijeta, prihvatio najsrdačnije saradnju svih onih za koje smo mi mislili da bi trebali da sarađuju sa njim i koji su imali dobrih ideja u konkursu. Ja mislim da će centar Skoplja biti jedan od dobrih primjera urbanizma posljednjih decenija 20. vijeka. Сега, по 10 години од земјотресот, вие имавте прилика да го разгледате градот. Да. Вие и порано сте доаѓале во Скопје во текот на реализацијата на урбанистичкиот план што беше усвоен. Дали би можеле да ни кажете што најмногу ве импресионира и какви забелешки евентуално имате, се разбира? Dajte da počnem opet sa narodom, kao što smo počeli na prvi puta pred 10 godina, a i danas u našem razgovoru. Ako vi pogledate ona prigradska naselja, to su sve privremene, skoro bi čovjek rekao barake, bile. Dobra odluka je donesena da se ti stanovi predadu u posjed i uzdržavanje narodu samom koji tamo živi. Na korisnicima. Korisnicima, da. I ako vi sad idete u ta naselja i vidite kad su ona dobila škole, dobila komunalije, dobila shopping center, jeli, i možda i kulturni dom i tako, to su dobre općine male, dobre zajednice i vidite koliko su ljudi sami uradili da ono što bi možda pod jednom birokratskom upravom propalo za 2-3 godine, to će da traje 10, 15, 20 godina. Već je trajalo 10 godina, znači još jedno 10-15 godina i kroz to vrijeme moći će se fondovi stvoriti za obnovu tih dijelova grada. Ja bih volio da kažem još nešto, da je Skoplje, što se mene tiče, jedan jedinstven primjer. I to zato jer je sticajem prilika i u tom vremenskom periodu našli su se tu oni elementi koji su najvažniji za uspjeh. Prije svega, kao što smo već spomenuli više puta, narod je imao volju da obnovi Skoplje. Drugo, rukovodioci su bili spremni da donesu one odluke koje su potrebne, a bili su neki od njih stvarno izlagali svoju političku budućnost s tim da su pristali da odluče na pristup radu koji im je bio preporučen od stručnjaka, naime da se prije svega izgrađuje infrastruktura. Oni su, ja sam siguran, bili kritizirani da se ulažu pare, a da se ništa ne vidi. Točno, kroz nekoliko godina. Ali to je sada stvorilo onu bazu na kojoj može Skoplje kao moderna metropola da se izgradi. I ako se pita sada koliko je uspjela izgradnja, ja mislim da je izgradnja uspjela vanredno i da je stvoren okvir jedan u kojemu može da se razvije sve bolji i bolji život za narod koji živi ovdje u ovoj metropoli. Јас морам да речам дека сум извонредно импресиониран од вашите суперлативи за досегашната градба на Скопје, затоа што во текот на целиот разговор вие со посебен пиетет и
со посебно внимание укажувавте на низа моменти што придонесте за ваквата градба. Би ве помолил за едно ваше собствено мислење, што најмногу ве импресионира во ова досегашна градба? Ja sam rekao prije svega da me impresionira to što ljudi sami rade čak i sa najmanjim sredstvima i u najograničenijim okolnostima iz najprimitivnijih zgrada. Prema tome, to je jedna ogromna snaga i jedan element koji se nažalost ne upotrebljava mnogo u svijetu od strane urbanista, od strane arhitekata. Oni vrlo često misle da oni trebaju sve da odrede sami. Ja vjerujem da narod sam imade inicijative, intuicije, talenta, što se vidi iz narodne umjetnosti i svega toga. На крајот, другар Вајсман, што најголем впечаток ви остава во Скопје? Osim drugih stvari što sam već spomenuo, jako me impresionirao zahvat u Staroj čaršiji. To je jedan odličan primjer upotrebljavanja i prerađivanja staroga dijela grada i dobar je primjer jedne koegzistencije starog i novog koje je vrlo važno u izgradnji gradova jer je to živi jedan organizam. На крајот од нашиот разговор, другар Вајсман, дозволете да ви заблагодарам од името на нашите гледачи и од нашата редакција и сметам дека го делам мислењето и на нашите гледачи кога ќе ве поканам како наш граѓанин, како граѓанин на Скопје кој се разбира многу имате заслуги за она што сега го има овој град.